take them up and go. Very difficult to stand. Haka khat artarik naitung arhaja arphaulai u MLA ka maulai u ba bright star wal mar banyang lembat ki pulet bat officer ka PWD kila penlong ya kejing jurep ha ki jaka ka than maulai nadu lat jajau nongkwar terter hadu mali nang ban thaulat kumno ban pendunai kejing sakut kali kadon kam bandon ka jaka pen kieu bat penhiar briu ki kali lapan sunguru ban pha syaka sorkar bante jingking ha maulai pom bat ban yai kejat ki nonglet nongwan knang ban shingan ki nonglet nongwan namar kimdon kam dak syu na surak baddakan ye kan pendunaru wat ya kadheng kali hakan ye jing jurep lasan ranlang USP traffic ki engineer ke PWD National Highway badru ke PWD state bad kirang ba shnong problem nanya ada nang akses ni kalau ya speed traffic shock akses belum betul ni nanya lawan bertaka solution ni meskipun itu driver profile baik ke bagi tu ban ban blok dan kemudian ni sifat iki lawan iki ban kemudian upaya baru penting sa answer ke presiden jadi petani tambah dari tamu driver buat kinong dari bakal jam driver marwat ki baru betul yang geleng-geleng nila identify the key points masuk driver room yang bincangkan key points tengah-tengah ini kepala tanggi ini nak menunjuk yang akan kan dia kata bigger space will stop this not small no and narrow and plus it's a intersection of Locality can convey that has been stopped there, so that so it won't affect the traffic. And another point here, because this is not like a main taxi stand here. Can you get back? this crossing this side, and that side, this crossing this side, and this crossing leads to stopping of the entire. Secondly, if this one crosses out, this lane stops and this lane stops. So this is the. How to go about like pemuluhan panitia pendesain dan penulis tolong nama kecintaan kalau dokter nama nanti nah itu tapi nggak blok dulu nomor apa harus cross sedang ada betul kan safety dan pasti ketika jaga traffic Kalau tadi apa land kami second back ada dokter kata second barang pas dong dan ini itu juga gitu. Sambil tunjuk kan kena kan lo sopir satu kan long lang ini malah taksim no ano nakala na po paham kanina dia buat deh memang kata kung apa betul long control pas betul tak apa sensor nang listrik apa tadi terang Hawi dia berkamulai kenika jingtheng kali kadi kepala ada ki bun snem kham tam ni ni ki kindiat banai dia sing la manong kala nang jur ndai ba tan ki pai ba ki pensau ndai wat yaladi abang mi abang ya yang penukam ni ki ka lentiya mo akaleng tong senang mulai ngi ya kani ki jingke menglayat mene kinong kam senang na po nong kwar nong luom ter hadu na po ni po menaki de ngila identify ya ki spot ki balong ka daw jong ka jing kali po maulai bat nakal yang katui ngila ya ngila pet da ki jong kiman ban snothu ya ka jing bat nakal yang jong ka traffic department ban kin sawan mo ban wara ya ka solution kumno ban at least ngamong bangila ban weng weng ya ka jing kali maka ni problem kami tang ani mereka search log baru ko bai ndai ngini le kan la ka dia kumno ban penduna
ya ka traffic congestion habidi hapo kasnong maulai habidi bakani le sing la manong mo kani ka responsibility kani kita message ka responsibility jong tang jong ki driver la kalong kinong nya taxi la kalong kinong nya bus la ni ki banyak auto la ni ki private drivers tu kamdi tang ka responsibility jong kinong nya kali ni ka dei rupat ka jing kri jong wei po wei nong song snong bat ki passenger ru penong kami ya ke public transportation ba at least kri bandon kata ka bagi ka traffic sense no hangno bari ban penyang ya kali hangno bari ban hiar kamdi ban long lembu no ngin su hiar kat pemon ngin kieu kat pemon par ngit scam kani ka wei ka ba nakaliang dong traffic department kan identify hangno ki jaka ki ba ki kali kamai na do ki bus ki taxi ki la ban kieu pen hiar ki passenger bat ban pentip si ki pat ba ban ngangai scam du pat ba ki pat ba ngin sawan su pat ba marka kum bakalong mentahi syuat ban ui ya ka ka jing bat nakaliang jong traffic kan persang pat ban solve ya kan ni kan sawan pat banora ita solution akapor ka pabiang bat ngin sapen benar pat si pat ba mapno bangin le ban pendunai ka jing hang kali apo ka snong mulai ngan mangi hapan khot ya ka PWD namar kani hoi u traffic u pet ya ka jing ya jong ki kali lengi sutu pan utrai jong kani ka surok pan umdai u traffic umdai mangi snong ru umdai ka PWD department te nama kata dau la don rengkat khang bangin identify inu jaka la kilong ban penhe khendiat la kalong kalat don kalat la ni wat ban identify ru yang taki embankment bat ki disembankment point baraju poru ban perkhat pat ki bindo iwei pat ki bangin persang ban solve kumno ban penbha ban perkhat ru ya ka safety joki nong song snong kumbang layat mene la ngathai pidon i layat cina po nong kwar ketika blok 13 cha du seni seneng ketika highway nrei ketika ba ki pat ba ki ya ki kena school ki ya ki bidang ren nrei ki don ki teng ba don bla satra kali bla yap ru angtei ki accident ingin me keren nrei ngaso ba is high time ba katu ka stretch hang tu ka ketika highway kala de bandon ka footpath kanumla banlong bangin siya sa na po surok kani ka bu ka jingma ya ki nong sok snong tengilai keren de nama kata daw ki PWD ki don baki kin pet ya kata identify bahagi jaka bangila dongkam kelalong urgent di pentip limba jongki bah la dongkam bandon ru ki footpath ki ba biang long mo it's high time actually de nakaliang ka jongang ong haba ngapet keladon ke jing dongkam lai keren bati ki PWD officials ki badai na po ka national highway markum ju ru na po ka central division na marka hap artli ki jaka ngubi artli ki division iglai don lang meneng lai keren bati ngong identify ka spot kanon ka spot inspection ban identify hangno la banshna ya kanika overbridge no namar balai kani kan pensuk ya ki kena school ki bahap ban cross ya ka surok kanumbu iki ki jingma kata kadi number 1 and number 2 pan kalong ba kanyarap tu pan ban is ya ka traffic congestion bagi kinum penokam ban cross ling ba ka surok lada kaladon ka jaka bakin cross na ya kata nakaliang jong ang lapin pau pan nakaliang jong PWD kin sa identify ya ka spot no kin sa pet ka financial implication ngin bu ka government no ngin bu ka government but ngin press upon ka government ru bakani kalalong ka badongkam tada ki perkhat sya nam ta ka safety jong ki khna jong ki patba badaju ukur ru ban is ya ka traffic congestion hapo ka sinong maulai balada upat ba ubawan nakanu jaka wat naka bar state ru bawan menrung sa Shillong ka gateway sa ka Shillong hi kadai ka sinong maulai tela da nam maulai kambiang ka traffic flow kan kata ya ka sor Shillong hi baro koi nga so ba mo nakaliang jong ka traffic police kan simkya ban ngis kem ru don ginu bang hapan pensnu sa ka sorkar ru ya kata ru ngaso ba ka sorkar ru bat kadong kapan simkya